5 fakta rudal Sejil yang debut di Perang Iran melawan AS Israel, bisakah ditangkal? Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus meningkat memasuki hari ke-17 konflik. Pada Minggu, 16 Maret 2026, Iran dilaporkan meluncurkan salah satu senjata paling canggihnya di darat, yakni rudal balistik Sejil Ballistic Missile. Ini menjadi pertama kalinya Iran menggunakan rudal Sejil sejak perang pecah pada 28 Februari 2026. Rudal tersebut dikenal sebagai salah satu sistem persenjataan strategis Iran yang mampu menjangkau target jarak jauh dalam waktu singkat. Sejil-2 merupakan rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang mampu mencapai target hanya dalam hitungan menit. Senjata ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Sajil, Ashura, atau Ashura Missile. Berikut 5 fakta penting tentang rudal Sejil yang digunakan Iran dalam konflik tersebut. 1. Rudal balistik jarak menengah. Sejil-2 adalah rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan sekitar 2000 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat sekitar 700 kg. 2. Dimensi dan bobot besar. Menurut data dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, rudal ini memiliki panjang sekitar 18 meter dengan diameter 1,25 meter dan berat total sekitar 23.600 kg. 3. Peluncuran lebih cepat. Keunggulan utama Sejil terletak pada penggunaan bahan bakar padat. Teknologi ini memungkinkan persiapan dan peluncuran dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan rudal berbahan bakar cair seperti seri Shahab Missile Series. 4. Uji coba pertama pada 2008. Uji coba pertama rudal Sejil dilakukan pada 2008 dengan jarak tempuh sekitar 800 km. Pengujian kedua dilakukan pada Mei 2009 untuk menyempurnakan sistem navigasi dan panduannya. 5. Jarak uji terbang hingga 1.900 km. Beberapa uji terbang lanjutan juga telah dilakukan. Pada salah satu pengujian, rudal tersebut dilaporkan mampu menempuh jarak sekitar 1.900 km menuju Samudra Hindia. Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan sebelumnya. Sejak saat itu, Iran meningkatkan serangan balasan terhadap Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, juga sempat diterpa rumor tewas akibat serangan Iran. Namun ia kemudian membantah kabar tersebut melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya. Hingga kini, konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan mengguncang perekonomian global, khususnya sektor energi. Situasi semakin kompleks setelah Iran menghentikan lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC melancarkan serangan rudal ke Israel pada Minggu 15 Maret 2026. Dalam serangan ini, Iran menggunakan rudal balistik Sejil untuk pertama kalinya sejak perang pecah akhir Februari lalu. Rudal Sejil dikenal sebagai rudal strategis berbahan bakar padat. Berat peluncurannya sekitar 23,6 ton dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Senjata ini mampu diluncurkan dengan waktu persiapan sangat singkat sehingga sulit dideteksi sistem pertahanan musuh. IRGC menyebut rudal tersebut membawa hulu ledak hingga 2 ton. Selain Sejil, Iran juga meluncurkan sejumlah rudal lain seperti Khaibar Sekan, Hadar, Emad, hingga rudal super berat Khorramshahr. Target serangan disebut mengarah ke pusat manajemen dan pengambilan keputusan yang mendukung operasi udara Israel. IRGC juga mengklaim serangan menyasar infrastruktur penting industri militer. Hanya itu, mereka juga menyasar lokasi berkumpulnya pasukan Israel di jantung wilayah pendudukan. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan tersebut, termasuk ada atau tidaknya korban luka maupun tewas yang dilaporkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim Rusia memasok drone tempur Shahed kepada Iran. Drone tersebut diduga digunakan dalam serangan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Zelensky mengatakan Iran memakai drone Shahed buatan Rusia untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Lebih lanjut, ia menegaskan penggunaan drone Shahed oleh Iran merupakan fakta. Namun tudingan tersebut belum ditanggapi langsung oleh pemerintah Iran. Utusan Iran untuk Ukraina, Shahryar Amouzegar, justru menyinggung dukungan Ukraina kepada Amerika Serikat di Timur Tengah. Ia menyebut klaim Kiev tentang bantuan menghadapi drone Iran hanyalah lelucon dan gestur yang dibuat-buat.
Drone Shahed sendiri dikenal sebagai pesawat nirawak murah yang dikembangkan Iran sebagai alternatif rudal yang jauh lebih mahal. Senjata ini mulai dikenal luas setelah digunakan secara masif oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina sejak akhir 2022. Sebelumnya, Rusia juga disebut membantu Iran melacak posisi pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel, sehingga serangannya lebih akurat dan tepat sasaran. Bahkan kemajuan militer Iran dalam menargetkan musuh membuat sejumlah pengamat bertanya-tanya. Spekulasi kematian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus berkembang di tengah meningkatnya serangan balasan oleh militer Iran. Israel sempat membantah kabar ini dengan mengunggah video pernyataan Netanyahu. Namun publik mengira jika video tersebut hanya buatan AI karena seperti ada bagian jari tambahan di dekat jari kelingking. Setelah tudingan itu bermunculan, kini Netanyahu kembali mengunggah aktivitasnya saat membeli kopi. Dengan nada menyindir, Netanyahu kemudian menunjukkan tangannya ke kamera. Ia meminta publik agar menghitung jarinya yang sebelumnya disebut berjumlah 6. Netanyahu kemudian memastikan jika dirinya masih hidup, membantah rumor yang beredar. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. אנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד.